Sega ulendawo okwenzeka ulendawo asikuqheli ngamadolo sikubhekise kusomandla safika ama-AK safika ama-AK thina safika ama-Chipi ukuthula sithi ukuthula kanye noxolo asihlanganeni siyekucwasana ngokoshaka bekani phansi bekani phansi isikhali sobaba ibuhlungu lento eyenzekayo ukukhonjwa ngesibhamu ithathwe yonke impahla endlini nemali usana ungenalutho ukukhonjwa ngesibhamu Kapelani Kwaisan Nakamasela Entshontsha imfuyo yobaba Siyaxwayisa sizwe sakithi siyaphela inkomo zobaba kapelani Kapelani Kwaisan Nakamasela Entshontsha imfuyo yobaba wenduna elubusa wezinduna samakhosi ungaba boba kanjani amasela ntshontsha imfuyo yobaba umizinduna isatshiswa ngesibhamu ibuhlungu lendawo yokwebuka iyangihlupha lendawo yokwebuka uma ngibela izinhlobo kokwebuka sithi nathi sesehlulekile mangibela umthetho bathi ngazibani bengibatshela bengisolayo bathi qala saphenywa ngilinde iqala saphenywa ngilinde iqala saphenywa uma uqhubeka ukugebela kodwa iqala saphenywa
Watu